jahat sangat lagi. Tak jahat mana pun. Cuma degil. Sebab tak sedia nak taat perintah Allah. Tu je jawapan dia. Allah tunjukkan. Saya dulu mula-mula pergi Stalin tengok orang bertetu pun berserban. Kan, bini dia bernikah. Kata malunya aku. Kan. Saya punya jahat kerja disko. Dia punya jahat sampai bertetu kat badan. Pun dia bagi bini dia pakai nikah. So kita rasa malu lah tuan-tuan. Malu. Kan. Tak apa kan, takbir, saya tak marah pun, saya kena tegas. Sebab saya tegas untuk diri saya, sebab tu saya boleh didik anak bini saya sebab saya tegas. Kalau saya lembik, anak bini saya tak bernikah, anak bini saya pun akan bercinta, anak perempuan saya ada 4 orang, semua muka-muka Arab. Kalau saya tak buat usaha ni, saya biar anak saya bercinta dengan lelaki mana-mana, kejap clash, kejap kecewa, kejap pergi buat TikTok tengah malam, putus tunang, saya no. Saya dapat usaha ni, Allah ajar, didik anak perempuan selagi tak kahwin, no love. Lelaki tu nak kahwin, jumpa ayah dulu. Tak pun ayah carikan menantu untuk ayah tak apa. Yes.